Danas ćemo uz donaciju i uz zahvalnost prema javnom preduzeću Vodama Vojvodine, gospodinu Kruževiću i njegovim saradnicima, a uz angažovanje naših sjajnih radnika iz gradskog zelenila i naravno uz nadzor našeg profesora Saša Orlovića i Uprave zaštitu životne sredine, naravno posaditi 3000 stabala bresta na 2,5 hektara i napraviti dodatnu eko barijeru za građane i Nemanovaca, i Pejićevih Salaša i Klise. Ova današnja akcija je svakako jedan dobar povod da najavimo sve ono što ćemo raditi u saradnji sa gradom Novim Sadom. Ovo je prva godina u Vodama Vojvodine kada je odlučeno da se sadnice koje su višak iz naših rasadnika ne prodaju, nego da ih doniramo pre svega lokalnim samoupravama, mesnim zajednicama, pa onda i udruženjima građana koja nam se javljaju.